I ćao svima! Ćao! Anđela, koji video snimamo danas? 24 sata u zimskoj bajci. U zimskoj bajci. Za koliko krećemo? Za 2 minuta. Za 2 minuta, a vi do tada imate 2 minuta da stisnete like i subscribe. Jel' tako? I zvonce. Ajmo svi, idemo. Sad ćete vidjeti kako smo se sredili. Krenuli smo u zimsku bajku na Beogradu na vodi. Pišite u komentarima ko se najbolje sredio. Idemo prvo Anđela. Idemo Dušan. Tina. Valentina. I za kraj, gospodin Filipović. Ćao. I evo, krenuli smo. Ko će gdje da sedi? Kako nam sviđaju naše lampice? Jao, kako su lepe. Pa vi ste okitili celu kuću. Vau, prelepe su. Jeste se smestili? Da. Da vidimo. Anđela, Dušan, Valentina. Dobro, znači, svi smo stali. I napred, Tina. Krećemo. Tu smo na autoputu. Sad se sa Novosadskog autoputa uključujemo na Zagrebački autoput. Tako da, evo ovdje je sad uključenje. Moramo nekako da se ovdje provučemo. Ma neće Pada vidjeti da nam kiša. stane ništa. Da, kiša je počela, ljudi, ne znamo kako ćemo tamo po kiši da se klizamo. Otopit će nam se led. Jao, ljudi, sad će biti opasna situacija, ne znamo kako ćemo to da odradimo. Evo ga, ovdje se isključuje, ovdje je tempo, evo ga. Pravac, glavni. Ne znamo kad će ovo da izađe, da video, ali mi ga snimamo 3. januara. Anđela, kako je pozadi? Super. Snimi Dušana, vidi šta radi. Dušane, šta radiš? Ništa, Dušan sedi, a Valentina? Igra se. Evo idemo sad u brzu traku. Ljudi, sad je opasna situacija. To je to. Sad, znači, idemo sve pravo do Gazele. Više nema skretanja. I poslije sa Gazela je isključenje i parkiramo se u galeriji. Brzo smo tu. I evo nas na mostu Gazela. Anđela, da li se vidi Beograd na vodi tamo? Slabo. Da. Jao. S ove strane se slabo vidi. Sad se isključujemo ovdje prema sajmu i idemo u galeriju da se parkiramo ovdje na parking. Evo ima registraciju Filipović Marko. Znaš koliko ljudi ima registraciju Filipović Marko, ja nemam. Hvala. Najviše A mi mjesta idemo ima na dole sljedeći. ili kako idemo sa peške dole? Ne. Penjemo se. Ne, sad, ovaj sad što idemo, ovaj drugi nivo, na 3. nivo direktno nas vodi na ovaj. Jel? U bajku. Ne u bajku, nego direktno nas vodi na... kod Cineplexa. Ne, bajka je pored. Aha. Kako ima na još? Ali malo će, dok smo ovdje, malo će sigurno stati kiša. Da, vidi Beograd na vodi, da. Mislim, lijepo je i ovdje gdje ćeš ispred tamo gdje su oni izabrali. Ne bi došla, ja se tako plašim da ulazim u te tako garaže velike. Kontam da ne bi znala da izađem. Da. Ja sve što mogu na otvorenom isto se parkiram na otvorenom. Vidiš da sam sad Ali može opet ovdje ima se parkira. potreba, Evo. gospodski, pa da. Vidiš ovdje i odmah tu uđeš u Da, tržni centar, ne možeš ništa da lutaš. Odlično, svaki čas. Kako, Anđela? Super. Kako vam svidjela vožnja? Odlično, svaka čast. Prvi put ste vozili sa mnom. Ajde, idemo, ulazimo unutra. I pogledajte kako lepo okrećeno. Da vidimo gdje su ostali. Anđela, izgubili smo ostale članove. Dušane, gdje si dole? Šta ćemo sad? Dušane, zašto si ostao tu? Jeli? Jao, ljudi. Anđela. A gdje je pesma? Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Kada je otičan kako će da se bez taboj. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Kad ti kažeš što te bilo, samo od škod. Anđela otpela pesmu. Sigma Boy. Evo je jelka, ljudi, gledajte kolika je jelka. Vidjeli ste ovu jelku kada smo snimali 24 sata u tržnom centru. Znaš koliko metara ima jelka? 50. I Valentina je pogodila, rekla je 10. 50. Meni izgleda više. Evo ga. Jao. Sneg pada i zagradili su. Snijeg Vidi. pada, Deda Mraz. Ne može da se ide u bajku. A?
I može. Može. Evo ga, Anđela. Čorava. Jel sjeća kad smo bili ovdje? Da. Nemoj da pipaš bubicu. Ne mogu. Ja Dušana ne ispuštam. A? Dušane, znaš kad smo bili ovdje? Pa zato što su pipali. Mi smo ovdje prvi put i prelepo je. Ja obožavam da sviram bubnjeve. Ima i Deda Mraz. Neko stavio ogladu, ne možemo da uđemo. Ne može, pa zato što si prošli put srušio ovaj bubanj. Viš da ja nemam pao. Dobro uradili. A gdje je ta bajka? Zimska Tamo. bajka. Tamo, s druge strane. Tamo. Tamo, Tino. A? Tamo. Znaš, ima ovdje ima ovaj, gdje smo snimali prošli put, onaj polukrug tamo. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Anđela, da li će Valentina smeti da idemo tako? Ja. Ne se boji. Ajde, Valentina, da li smije? Ajde, šetaj. Klizam. Dosta. Šetaj. A? Dosta. Ajde, ti. Ja ću da stekun. Ne, mora da šetaš. Moram da šetam. Viš kako dole vidi se voda. A tvrdo je staklo, ne može se... Dosta Dušane, beži. Dosta od nas. Ajde, ti. A? Sad ti imaš. Nije, ja ide normalno, evo. Evo ide Anđela, ajde. Viš kako se vidi voda dole. Voda. Ajde Anđela, požuri. Pevaj, sigma, sigma, Boy, boy. sigma boy, sigma boy. Každa je tičan kako žirac je s toboj. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Это кайф, что ты била само жгут. Znaš kako su testirali ovo? Kad su ga napravili, sve bili tenkovi uda. Жгут. Poredali tenkovi, to je bilo kao sigurnosno opterećenje. Da testiraju da li će da padne. Pošto vidiš, nema dole nikakav podupirač, samo se drži ovako na vazduh. Sve ovaj most. Ja sad idem. Anđela, ima li zime? Da. Ljudi, gledaj, evo nas u Beograd na vodi. Evo je glavna kula. Kako nam sviđa most? Jako je dobar, baš je lijep. Gdje sad Evo idemo? vidite koliki most. Tamo je Idemo, zagrađeno. Super je fora. tražimo zimsku A bajku. gdje se sad ide? Anđela, vidi ima podmornica. Da. A vidi? Čekaj da imamo što ima još ovdje. Sneško ima. Ide da mraz. Sneško Belić. Evo ga Sneško Belić. Vidi Dušane. Čarapica, Evo gdje to radi. ljudi. Nestale. Evo Vidi, je, vidi, vidi. kropna. Ne, šta je ovo? Evo ga ovaj. Nije novogodišnja Mirvas. krapica, nego novogodišnje za vrata. Vamo se sad ide, tamo. A podmornicu je svidjela, Anđela? Jesam. Dušane, vidi Mora se da podmornica. snimi dobiš. Jao. Ajde, kreni. Ajaj, ljudi, kakva je podmornica. I evo, preživjeli smo veliku kišu i sneg. Evo živi smo. A? Gdje je sad zimska bajka? Evo, idemo, gdje? Da, ovdje oni nam prodaju ove pašte, ljudi, gledaj koliko imaju. Vidite, ljudi, kolika zgrada, gore je baka prase na zadnjem nivou. Idemo dalje. Evo ove sam zgrade sve ja radio ove. Znaš koliko sam prošao kroz ovu zgradu puta, i ovu tamo iza, i ove damo. I konačno smo stigli! Stigli mokri. Kako se stiže? Pa ne znam, tek ćemo doći. Ovo sve je jako mokro. Anđela, ti? Svi su kao miši. Dušan, imaš ovu kapu dule. Mi smo pevali ceo put, tako idemo. Zvončići. A zvončići, peva Anđela. Noć. Evo stigli smo. Deda mrazi. Evo, Ja idem pitalište. vuda. Anđela, ne tu da pašiš zlato. Anđela, rac. Mora silazimo ovamo dole. Evo ljudi, smrzo sam se. Dušane, ajmo, Anđela. Tu smo svi da imamo šta ima. Snijeg pada veliki. Možda Evo ga sakrijemo. kliza. Evo ovdje imaju klizaljke. To je to klizalište, stigli smo konačno, smrzo sam se. Kako se sviđa klizalište, dođi diš? Jel odgovara, je li dobro uglancan ovaj? A? Samo buci uži. Anđela, da li ti odgovaraju klizaljke? Da. Ajde, drugu obuci. Ajde. Evo, Valentina već ima Sve klizaljke. To su neke profesionalne. Ona je profesionalni klizač. Ajde, Anđela, da vidimo ko bolje kliza. Ko će bolje klizati? Ponela rukavice. A? A gdje su ostale rukavice? A gdje su rukavice? Kući ide sa mnom u Novi Sad. Ćao, kraljevci. Ćao, Dule! Maši, Dule! Ćao! Anđela pokušava da vidimo da li će moći da klize. Čeka Valentinu. Anđela, pašćeš, polako, Anđela! Polako pade! Anđela, polako! Idi kod Anđele!
Idi kod Anđele pašće. Ajde, idi Eno je tamo, pobjegla je. Valentina ide da spasi Anđelu. Da vidimo da li će pasti, ljudi, gledamo odavde, snimamo. Ne znamo da li će pasti. Jao. Dušan je seo na pingvina. Dušan se vozi na pingvinu. Mokar ti je pingvin, Dule. Evo ljudi, Anđela prvi put kliza i još uvijek nije pala. Da li će pasti? Jao ljudi, Anđela je pala. Ustaj Anđeo! Valentina spašava Anđelu. Evo Valentina radi neke izazove, vrti se. Anđela, zašto si pala Anđela? A? Zašto si pala? Ne znam. Gdje ti je bubica? Ne, Anđela, drži se. Viš kako je opasno? Uzmi bubicu. A? Uzmi bubicu. Neka je bubica zakačena. A što Dušan radi? Da se čuje što priča, ti A pjevaj. zašto Dušan radi? Dušan se vozi, nekako. Evo ga Dušan, vozi se. Gdje si Dule? Koliko košta i klizarke? 200 evra. A trenerka? 2000. Jakna? Ja sam dobila za poklon od mame, tako da ne znam. Valentina pita Anđelu, ajde. Koliko košta tvoje klizaljke? 250 dinara. Koliko košta tvoja jakna? 3000. Koliko košta tvoja kapa? Kapa, to su ne bilo za poklon strine. A trenerka? A trenerka mi je, to su ne bilo poklon od mame. Super. Kako se snašla u ulozi voditelja? Pa ne znam. A? Nije loše, a? Anđela, kako si naučila da klizaš odmah? Ne. Čije si stala na klizaljke, jeli? Je li slično kao roleri? Da. Slično? Da. A kako si pala? Pa ne znam. Slučajno? A? I šta je prebrzo? Za koliko vam kreće termin? Za 5 minuta. Ljudi, za 5 minuta kreće termin i onda zajedno kližu Valentina i Anđela, jel tako? Da. Koliko će biti lajkova? 200.000. Koliko? 200.000. 200.000 lajkova, jo ljudi, pa mi neće imati ni 2.000, ali ne vez. Evo ga. Anđela, pevaj pesmu, Anđela, ajde. Sigma, sigma, boy, sigma, boy, sigma, boy. Pevaj pesmu, Anđela. Každa je tičan kako će da se već s toboj. Sigma, sigma, Ljudi, boy. otišli su sad. Kako ću da ih nađem? Eto kažu što Au, ti bilo čekam. za- Evo ih. Pevaj pesmu, Anđela, ajde. Sigma, sigma, boy, Sigma, 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 boy, boy. sigma, boy. Každa je tičan kako će... Evo je Valentina, ajmo. Ode, kliza. Anđela, ljudi, još nije pala, da vidimo. Ajmo, Anđel. Što ti bilo za- Ne odvaja se od Valentine, Anđela se odvojila. Eno je tamo, ljudi. Po kiši snimamo, hoće da padne Anđela, drži se za kraj. Idi pored Valentine, Anđela, pašćeš. Au, brat. Evo je Anđela, ide prema meni. Anđela, piči. Anđela, ne! I pade, Anđela, ljudi. Evo, Valentina je se smeje. Jao, šta se ovdje dešava, ljudi, šta je ovo? Htjela sam- Anđela, znaš si pala? Ne. Ne, polako. Ajmo, Anđela, idemo dalje. Piči. Evo ljudi, opet je pala Anđela, nisam stigao da je snimim. Ajmo, Anđela, ustaj. Nije bitno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš. Idemo, Anđelo. Piči dalje. Anđela, ajde sad, pevaj Sigma Boy i vozi se, ajde. Idemo. Sigma Boy, idemo, pevaj Anđela. Sigma boy, každa je tičan kako će da se već sta... Sigma, Ode tamo. sigma Gdje si, boy, Anđela, ne vidim te. boy, Eno je u sigma daljini. boy. Ajde, vraćaj se. Bravo, Anđela! Ljudi, došli smo da tražimo Tinu i Dušana. Evo je zimska bajka tamo, da vidimo gdje su. Evo ih, ljudi, tu su. Kako je ovdje? Ovdje je odlično, bolje nego tamo. Ja ne mogu, meni je hladno, ne mogu. Ovdje mi je lijepo. Dušane, kako je tebi? Kako ti u Dobro. kafiću? Uživamo, gledali smo moj novi video. Kaže Dušan da samo mene gleda na YouTube-u. I Dušane, kako ti sviđa ovdje? Lijepo. Lepo je. Zašto nisi klizao? Očito mi ne dati. Pa bolje ti nego da padneš, je li tako? Onda mi neko drži lep njemu, onda me voza. Ali mnogo je hladno, ti bi se smrzao. Ne. Da li bi se smrzao? Ne. Dobro. A bolje ti ovdje ti je topli, je li tako? Da. Dušane, šta radiš to? Stavljam stapić u slamku.
Idem ja po Anđelu. Ajde, čao. Ćao. Odok po Anđelu Valentinu. Ćao. Idemo ljudi da vidimo. Anđela me zvala sad, preko sata me zvala Anđela da kaže da dođemo po nju zato što je mnogo hladno. Ja sam se malo ovdje otkravio, ali napolju je dalje hladno. Ljudi, kako idu ljudi, gledajte ovo. Velika brzina. Umalo da me zgaže kola. Ljudi, ja sam došao na klizalište, ali nema ih. Nema ni Anđela, nema ni Valentine. Ljudi, šta ćemo sad? Idemo da tražimo. Ljudi, gledajte. One su izgleda završile klizanje. Hoće se vjerojatno da vrate klizaljke. Čekaj. Hop. Da vidimo da li ih ima ovdje. Nema ljudi, gledaj. Nema ih nigde. Čekaj da vidimo ovdje. Anđela, gdje si? Čekaj da vidimo, evo ovdje prođemo. Ne znam, nema ih uopšte ih misli tu. Kao da su negdje otišle. Čekaj da vidimo ovdje. Nema ih ni ovdje. Ljudi, ne mogu nigdje ih nađem, čekaj da vidim. Evo ih! Anđela, pa gdje si bila do sad? Mi tebe tražili. Jeste se smrzli? Da. Vidite mene. Hladno? Da, cijela sam mokra. A gdje ti je kapa? Mokra. Ajmo. Ne može tako mokra da bude, da ćeš upala. Što nismo zajmila kapu? Nije ponela kapu. Idemo dalje, pogledajte kako ovdje sve svijetli. Evo nas. Anđela, vidiš šta je ovdje? Da. Jesi vidjela? Da. Evo, bubble tea niko ne kupuje. Vidi Anđela. Bubble tea niko ne kupuje zato što i mi ne reklamiramo. Idemo Anđela u galeriju, vraćamo se. Ko se više smrzlo? Valentina, jao ljudi, kako ćemo Ali sad? tamo je izlaz. Ne, tamo Anđela, tamo je galerija. Ovo smo sve preskočili, ljudi, vidite koliko ima ovdje lepih stvari. Ovdje je glavna atrakcija je ovdje, ljudi, gledajte. Sad idemo da vidimo sve, ima ovdje neke kućice. Kad ćeš vam biti prehlad u velik, Evo vidite, trebala si znači, sve se vidi tu, evo ga, ovdje se ide. Ljudi, gledajte šta sve ovdje ima, joj, kako sve svetli. Coca-Cola. Evo još Coca-Cola, Deda Mraz. Evo, tu je Valentina, tu je Anđela. Ovdje neki aparat. Vidite šta se ima ovdje. Eno ga izlaz. Pronašli smo izlaz, ljudi, evo ga. Joj, vidite kako ima jelka ovdje. Anđela, nismo se slikali kod jelka. Anđela, vidi ovo. Gdje galerija, jesmo blizu? Da. Tamo. Evo je jelka. I ovo je lepo ovdje na ulazu. Mi smo ušli na drugi ulaz, nismo na ovaj ovdje. Eno je galerija tamo. No. Bliže. Jeste, možda, ne znam. Ovdje je lepo. Glava kako se smrzla. Ovaj ovdje deo je lepo. Izašli smo iz zimske bajke, eno je tamo. I idemo dalje prema galeriji. Ajde Anđela. Dajmo, za koliko ćemo stići do galerije. Evo je. Galerija je. Ovo su zgrade. Tu, galerija je tamo. I stigli smo do galerije. Pogledajte kako ovdje ispred. Evo ih. Anđela, kako je? Super. Idemo. Anđela, zaglavili smo se. Dušane, čao. Pomeri se, pa ti ne možeš opet da dobro. Pomeri. Anđela. Piješ napom. Možeš slikati? Može. Evo ulaze i ostali. Ajmo dole. I svi smo ušli. Evo nas. Kod najvećeg srceta. Anđela, gdje si? Jao ljudi, kako Anđela rumena. Da vidim. Jesi promenjala? Anđela, pa mi nismo ovdje bili. Jeli? Kad smo snimali video, nismo bili u ovom krugu. Sjećaš se ovoga? Da. Da. Vidite ljudi, ovdje smo bili prošli put. Ovo auto je najjače. To je to. Idemo dalje. Dalje idemo do kola. Jel' tako Anđela? Da. Mnogo je hladno ljudi, smrzla se. Jel' se smrzla? Da. Idemo ljudi sad gore uz stepenice i pićemo kući. Dušane, maši.
Maše Dušan. Evo, tu smo. Znači, kola su ovdje iza. Tamo. Anđela, kako je sve ukupno? Su 10. Znači, nije loše. Hoćeš dolaziti opet na klizanje? Da. Hoćeš. Znači, sad će smeti sama. Da. Hoćeš smeti? Da. Dobro. Vidjet ćemo. Osvane. Evo, Zafira je tu, nigdje nije mrdnula. Odlučujemo kola, evo ga. Odlučano je, upadajte. I gazela je bila zatvorena, tako da sad idemo preko mosta na Adi. Evo ga, vidite kako svijetli most. Jel se vidi most, Anđela? Da. Kako ti izgleda? Super. Vidiš koliko imaju šipki? Da. To su držači koji drže stubove. I evo idemo dalje. Tako da stižemo za nekih, sad je 7:16, za nekih 14 minuta stižemo kući. Kad ćeš opet doći na klizanje? Ne znam. Ali ovo se zatvara, zimska bajka se zatvara u nedjelju. Šta ćeš onda? Dobro je, bitno je da nema gužve, tako da stićemo brzo. I stigli smo kući. Anđela, gdje su ostali? Gdje su Tina i Valentina? Unutra su već ušli, a Dušan? Jao, ljudi, Dušan spava. Moramo sad da ga nosimo. Anđela, je spremila poklone? Da. Za koga? Za Tinu i Valentinu. Evo ih, za Valentinu i za Tinu. A gdje su one? Stigle su. Stigle su. Ljudi, jedno ih idu. Anđela, vidiš li ih? Da. A? Je srećna? Da. Miloše, jesi vidio? Da. Evo ih stižu. Ćao, gdje ste? Sam zaboravila poklone. A što ćemo sada radimo? Jao, Valentina, pa kako me nisi podsjetila? Pa ostali kod one naše Roze i Jelke. Ništa, nešto ću morati da smislim. Možda ovdje ima neki beogradski Deda Mraz pa da ga zovem, a? Da donese. Pa da donese i meni i Valentini. A, hoćemo ga zvati? Ne. Deda Mraze! Ajde da ga zovemo. Pa šta da radimo? Ja mogu sad vraćati za Novi Sad po poklone. Moramo zvati Deda Mraza da ih donese. Hoćemo ga zvati? Da. Može? Šta će sad, Anđela? Pa srećna vam Nova godina! Da ste mi živi, zdravi i veseli. Imam boginje. Hvala. Imaš boginje? Jao, boginje imaš. Ima i Marija. A i Marija ima, jao, što ste u tačkicama. Duše moje, pa vidi kako imaš baginjice. Dođi da prebrojim. Hoćemo da prebrojimo koliko Miloš ima baginjica. Pišite u komentarima šta mislite koliko ima. Ja mislim da ima 1, 2, 3, 4, pa jedno oko 35. Valentina kaže 50. Šta ti, Anđela, kažeš? Samo na licu. Na licu ima 35 komada, po cijelom telu. O, onda ima 135. Koliko imaš baginja? Koliko? A? 3 baginje. Ništa, pisat će ljudi u komentarima koliko Miloš ima boginja ukupno. Anđela, šta si ti spremila? Poklone. Poklon si spremila, kome? I ti? Valentini? Da. Valentini si spremila poklon, jao, pa treba da ga traži. A ti ni? Ja može da ga traži? Može? Ajde, Valentina traži, kod Filipovića u kući poklon. Ajde, traži, kreni. Evo kod Jelke, verovatno. A, kod Jelke. Da, a sad ne znam ko je. Odmah si našla. Možda piše. Napisala je ona. Napisala. Jao, piše. Wow, jel piše Valentina? Da, pa piše. Evo, ovo je za tebe. Ima i za mene poklon. A ko je to spremio, Deda Mraz ili vi? Mi, vi. Vi. Wow, poklon za mene. Pa ovo je moj prvi poklon ove godine. Pa hvala vam puno. Jao, srećni praznici. Hoćemo da otvorimo, Valentina? Ajde. Sad ćemo da otvorimo. Evo, ovo je Valentinin poklon, a ovo je moj. Pišite čiji je lepši. Valentinin uvek. Ovo je puno. Ozbiljno. Da, šta je ovo? Prvi put je poklon Ne, žinovski. nešto punjeno sa kikirikije. Ovo nisam nikad probala. Probat ćemo. Da. Da, ovo je novo nešto, ljudi. To neke pice, nešto, da. Pišleri. I ove obožavam, znači ja to padam za desku. Valentina obožava slatkiše. Ja.
Onda štapići. Hoćete ispalit konfetu na kraju? Ja, bravo! Dušan je ispalio konfetu. Ovo je sa smakom. Štrudele. Ja baš ne volim smaku, ali dobro. Volim ja. To ću dati, evo to tebi može. Koliko je apetit? Petit keks obožavamo, taj je najlepši. Dobri zapravo. Da. Čokolade. 2 čokolade. Dušan kupi. Kako vam je dobra pozadina? Ovine sa naranđom. Još ima. Još puno je. U tom poklonu nema kraja, Valentina. Bananice. Onda još euro krem. Taj poklon je za sve nas ovdje da Još nas nahraniš. bananice neke. Bukvalno moramo sve napraviti. Daj da virnem ja šta tu još ima. Ima još. Ja, kako su Euro slatki. krem. Vidi neke životinje. Hvala. Ovo kad ti budem pekla palačinke. Već imamo ispečene. Evo ga euro krem. Tama? Majdana nam je već ispekla palačinke. Taman je falio krem. Tama, evo Majdana. Još Tama ovo. žina palačinke. Dušane, šta radiš to? Stavlja mi Duša na glavu konfete. Ajde. Baš je lepo. Svašta ima tu. Jedna konfetica na glavi. Da, ima I to je to. Ogroman poklon si dobila. Hvala Filipovići. Anđela, kako si podijelila poklone bez Deda Mraza? Je li to je Deda Mraz kupio za Tinu i Valentinu, a ti ih sad podijelila? Šta ćemo sad? Sad ja moram da nađem neke nove poklone. A? Kako ne znaš? Deda Mraz dijeli poklone, a ti si umjesto Deda Mraza podijelila ti. Šta ćemo sad? Kako ne znaš? Snimi još još, ajde. Ajde. Anđela, šta ti je to? Ko ti je to doneo? Deda Mraz. Šta? Deda Mraz donao Mariju. Deda Mraz, to nije, to je za Mariju. A gdje je tvoj poklon? Evo, O, šta je to? barbika. Jel se sviđa? Da, A? da, Jel se sviđa, da vidimo. Jel voliš barbike? da. A, ima i biciklu, Anđela, gledaj. Čekaj da vidimo. Čekaj da vas uslikam. Stanite svi. Ajde. Ajde. A sada Anđela je rešila da otvori svoj poklon od Deda Mraza. Barbiku na biciklu. Jel voliš Anđela barbike? Da. Ajmo, opa. Evo ga. Baš je dobra. A ja. A ta barbika sve ima, i kucu i svoju bebu. Ovo je neka velika devojčica. Za školu. Kani. Ima i kacigu. Da, vidi, za mamu i za bebu ima kacigu. Ima i kuca. Deda Mraze, ali ovaj poklon iza je pobedio, vidi. Da. Koliko će se još dugo igrati, pošto se 2 Da. sata igraju već patkicama. Ne znam, evo igraju se. 24 Ne mogu da časa sa stanu. patkicama. Pa da. Ostaje jedan. Ja, da ti Kupni ga. čekaj, ajde, reci, ostao jedan, ja? Ja, hvala. Daj mi patke, ajde, reci, ostao jedan, ajde. Ajde, vamo, ti Ostao imamo. jedan, aj šikuj. Da, ostao jedan. Jedan zub ostao. Ajde, ja ću biti hrabra. A Miloš, evo ti Miloše. Miloš dobio loptu, izvoli Miloše. Baš je dobra fora, kako baš ta jedna. I ovo su sve pokloni koji je doneo Deda Mraz. Vidite koliko ima ovdje. I kockice, i sve. Znači, Anđela, sviđa ti se? Da. Hoće znati da voziš bicikl? Nemoj skidati to, zato što će ti se raspad. Neka ga tako. Vidjela si sve što je. Ne, ako budeš otkašla, sve će se pogubiti delove. Neću. Anđela otvara još uvijek barbiku. Tako su je zarobili kao da će da pobegne iz kutije. Jeste.
Uvek tako rade. Ga i meni. Otežaju posao. Da. Mjesto da to bude malo lakše, da dete mogu da izvede. I ovdje imamo još svašta nešto. Ja, ali ovo je jako dobro što kada opere zube ima svoje postolje na vrati. Postolje? Pa da, vidiš kao svinjica. Opereš zube i vratiš u svoju svinjicu. Vidjela? Svinjica, jes. Gdje sad još imam? Gumica za kosu, vidi kakva je. Da napravi neku frizuru u punču i onda stavi lančić, leptir. Onda može još da stavi ove jednorog gumice. Ali pazi ove stikere kako su lepi. Za svesku da lepi. Da. Moja barbika je gotova. Taman, da. A gdje je crtež, Anđele? Bravo. Ja, lutka. Jesi uspjela? Da sam još to škuca. Još kuca. Super. Još ti kuca fali da ostavi. Ali pazi patkice. Pazi tamo, Medena, kako se igraju s patkicama stalno. Ne gase. Patkice se ne gase. Umoriti. Umore i da popadaju. Stopio sam ga. Vidi. Dušane, pa umorile su ti se patkice. Hoću malo da spavaju. A lančić je za tebe. A češalj je za barbiku. Da. Roza četka. Volim ljubavi. Da. Pravi bicikli, vidi. Okreće se točkovi, pravi bicikli za barbiku, da. Ja, vi što su ludi, ima čak i ovo kao. Ja, I da vidimo šta je Medena spremila za večeru. Nisam stigla da spremim, ali sam naručila. Naručila ste, imamo šta imamo ovdje. Šta je ovo? ćevapi. Bataci, ćevapi, Sve ukusno. bilo i pomfrita. Ajde. To su već smazali sve. Da vidimo šta Marija kaže. Anđela, šta se najviše sviđa? Nje. A tebi, Dušane? Ćevapi. Da, da. A tebi? Ćevapi. Znači ćevapi su pobjedili. Koji su ćevapi? A je lepinja jako lepa. Koji su bili ćevapi? Mislim da su sarajevski. Ne znam, pazarski. Da. Vište koji su ovo ćevapi. I šta ćemo sad, Anđela? Da zapalimo prskalice. A kako ćemo, nemamo upaljač? Nemamo upaljač. Možemo na vatru. Na vatru, tu, može. od kamina, ajde. Evo ga, uspela sam. Evo! Srećna vam nova godina. Jao. Ništa. Slabo, mora opet. Kineska. I Valentina je isto uspjela. Valentina je uspjela, da. Da vidimo. Ajde, Dušane, ti. Srećna nova godina. Ja, pecka me. Jel pecka? A, Hoćeš ja da Nemoj držim? brade da nas zapali, da brade. Valentinu pecka. ajde, pevajte pesmu. Ajde. Valentino. Preko brda, Preko preko brega. Ide belog snega, Jure neke čudne sanke. severne i tanke, Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Padaju, padaju S neba bele zvezde, sanke deda mraza, preko brda jezde, padaju, padaju, snežnije i belje. Deda mraz nam stiže na I veselje. Valentinom stižu na veselje. Srećna nova godina, ljudi. To je to. koliko dugo gori, Ova Anđela, vidi. Valentina gori. Do kraja. Gotovo. I šta si htjela da kažeš? Ma nema šanse ovo da su upalili na ovo, bre. Kako misliš da ne mogu Pa ne može. Kako? E, pa probaj, ajde. Ajde sad. Ajde vidimo. Ajde. Ha, šta se to čuje sad? Evo vidi stvarno. A, Ovo je. uspjela si, vidi Dušane. Pecka me. Au. Anđela, dođi vamo. Anđela se sakrila u ćošak. Ali, Ljudi, sve tri gore, jao. Medena izgore. Ajde, Anđela, stani tamo. ne, ne. Ne sme, Anđela, uplašila se. Ajde, Anđela. Jao, ljudi, kako jaka vatra. Pazi, Medena, leđa, leđa. Jao, i tamo. Nemoj da ti izgoriš s one strane. Ti nisi normalna. Priđi, Anđela, tamo kod mame. Šta je? Zašto ne smiješ?
Anđela se boji vatre. Joj, koliko će još da gori? Joj, ljudi, sve 3 izgoreše. Znaš kako pecka? Šta je sad? Ha! I gotovo! Sreća Nova godina! I Anđela, koji ti se najviše svidao poklon od Tine i Valentine? Barbika. A tebi, Dušane? Bagel. Anđela, a gdje možemo da vidimo šta ste sve dobili od Tine i Valentine, svo 4? Kod Stine u videu bit će link u opisu videa. U opisu ovdje, samo kliknemo. Može, ajde, čao! Ćao. I to je bilo to što se tiče ovog najjačeg videa. Kako ste bili zadovoljni? Super. Desetka čista. Anđela, ti? Super. Super. Tako da sada svi lajkujte video, subscribeujte se, ovdje će se pojaviti moj posljednji video, a ovdje playlista s najjačih klipova koje smo snimili do sada. Tako da lajkujte i njih, ako gledate premijeru, pogledajte ovaj video od početka i vidimo se, čao! Ćao.